Ćao, danas za vas snimam recenziju za jednu seriju u kojom sam ja oduševljen, iako sam odgledao samo jednu epizodu. Morao sam da snimim recenziju i morao sam što pre da vam izbacim. Serija se zove Lucifer i koliko sam ja skontao, ona je, odnosno taj lik Lucifera je iz nekih stripova izvučen, nešto, ne znam, to je previše komplikovano za mene i za ceo taj svet. Uglavnom, to je američka serija koja je svoju premijeru imala 25. januara ove godine na Foxu. Serija se vrti oko Lucifera, jeli, đavola, vođe pakla, koji se smorio tom funkcijom i koji odlučuje da napusti svoj tron i svoje kraljevstvo zarad Los Angelesa. On u Los Angelesu otvara svoj klub koji se zove Lux i ono što je specifično za njega jeste da može da pročita kod ljudi koje su to njihove najtamnije, odnosno najtajnije želje i da ih iznese na video, odnosno da ih natera da izgovore istinu. Situacija dovodi do toga da on počne da radi kao konsultant za Los Angelesku policiju. Sad znam šta ćete reći, da je ovo još jedna krimi drama, liči na to, odnosno kao jeste, ali je nekako i drugačija i baš taj glavni lik, odnosno lik Lucifera je preterano zanimljiv da prosto ne možete da ne gledate. A što se tiče kasta, upravo tog Lucifera igra glumac koji se zove Tom Ellis, mislim da će se devojkama svideti. Dalje što se tiče kasta imamo Lauren German kao Chloe Decker, koja je detektivka LAPD-a, odnosno Los Angeleske policije, koja počinje da radi sa Luciferom. Što se ostalih glumaca, odnosno likova tiče, ima tu, ajde kažem, bitnijih, ali nekako su mi ovo dvoje najbitniji. To se tiče prijema kod publike, generalno je hvaljena ta gluma, odnosno ta hemija između dvoje glavnih likova, ali su negde kao malo razočarani time što to počinje da liči na klasične policijske drame. Ja ponovo kažem, jeste to tako, ali je previše zanimljivo. Takođe, serija je izazvala i kontroverze da je došlo do toga da se potpisuje peticija da se serija ukine, odnosno da uopšte ne doživi premijeru, zato što su pisci, odnosno ekipa koja stoji iza serije, napravili Lucifera da liči kao na nekog zanimljivog lika koji je kao super, a u stvari je đavo. Mislim da sam kroz ceo video negde pokazao kakav je moj lični utisak u seriji, meni se zaista jako sviđa. Mislim da bi mogao da ima onako dobru i dugu karijeru. Sam Lucifer, odnosno lik, ovaj glumac koji igra Lucifera je interesantan i sam taj lik je interesantan baš iz tog razloga što on ima te moći koje ima, koje nekako mogu da izvuku iz ljudi ono što možda nikad ne bi pomislili da kažu. Da, također što je zanimljivo, kad god ga pitaju ko je on i šta je on iskreno odgovori šta je, a naravno niko ne veruje, tako da ja vam zaista preporučujem da pogledate seriju, mislim da će vam se svidjeti, ako volite policijske drame, onda će vam se sigurno svidjeti, ako ne volite, eto dajte joj bar šansu. Ako vam se ovaj video sviđa, obvezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sredu. Ćao!